Ta hagini ke por ngadap da gajing sngongu yo Blei ba ngala ban ai biang ini ke ktian ke Jong Blei ka ba nget kan long biang ka jing ker khu ga ba krau ya ka jing im Jong pi ya ka yeng ke sam bat wat ya ka jing shakri Blei ka Jong pi baro away ngadap da gajing sngongu yo Blei ba Blei wa ai ngi ke ni ke ktian ke Jong kam long besuk ia gaban kren ke ktin ke Jong Blei mana ke por la da gadai de jing la brio en rei ke long ke khamsuk pat la da gadai de jing ai ke Jong Blei but de ne ke dau ke ni ke bible ke dei ke jing ai ke banau try ke jing hikai ban kren ke ktin ke Jong Blei ru ke dei ke jing ai ke banau Blei but habang yang nang ni ban hikai fi ke ktin ke Jong try na kerpat ifi baro ke besngap ke besashkor ke beyo sngow ye gene ke jing hikai hagene ke skila ne ke beyai snap na ke por shi ke por na kwa bapin shim kya ye gene ban plet jing mot ban snap ha na mar hadin jo ke jing pen kre jong ai ke tin ke Jong Blei na sngow tho ba kini ke jing kren ke banga ai fi jan baro ai ki dei ke badon kam ki dei ke badon nong rim ki dei ke bakat kum ke tin ke Jong Blei Kideiru kibangin yo ya ke jubab aga jing im ke jingi. Tenga kwa menda ke singi ya bangan ai ke ktien ke Jong Blei nga ai ku Blei ya baro ke snap ya baro ke viewers ke subscriber baro but baro ke ba pet ha ke por nga ai ku Blei kerpang fi la da ke sien ke bening kong ba fi pet ya ke channel nga kerpat fi ba fin plet jing mat ai lat bo Blei unker khui ke jing im Jong fi nga kwa ru ba pin yai pet yai plet jing mat la da pim sngo to lot ya ke jing hikai ke ba ke channel kila dona pa ke channel jong ke Grace Worship Center ba pila pen let ke Grace Worship Center channel malaga por ngidan de spatli ki jing kren ang to khawai ke de audio la ne de voice message ba ga ba ar ke de video kum ni ko mangi pelat malaga sngi Sunday te hagi de por nga kwa nga sedang no ini ke jing kren ngamon benong ke jing kren ke bangadan ban kren mendaga sngi ke dei ka ba khamdan kam ha ga ba nga nuot ban ong ba hadian ba nga puli ni ke Bible ngayo iba kadan kawai ke ktien ka ba ha ke testament ke berem ki sngo tho ba ka wat ha ke por ke jong ki apostle ru ki sngo tho ba ka henrei hagini ki sngi ke jingi menta ngiyo i kala khamduna gane ke jing sngo tho ye gane ke ktien but de ke daung ko ngan kren biang kene ban pinkin mau shafi baro i bajio sngo berkata ka bangan kren na gane ke por ke dei ngan kren chapang ka kti ke Jong Blei lesing ala nganong ka kti kaman ke Jong Blei Shibun ba ki brio. Kila yo ipalat ia ke kti ke Jong brio. Bat kambun sian ngiyo ibe tangi ke kti ke brio. Lani ke jingle Jong ke brio. Lakalong yeng sam lakalong ke jingim shimat. Lakalong ke tray ke kta lakalong ha ke kam ke jam lakalong ha ke gomen lakalong ke jingsen shar. What hage kam ke Jong Blei kambun sin ngiyo i ke kti brio. Hage jing shisha kat kum na Bible. U Blei nadu basdang u kwa ban pen i yala ke Jong ke kti ke Jong. Bat ngadwai menta ke sngi ba u Blei. Un pen long i pikum ke yeng ke sam ke jing im Jong fi shimat. Bapinyo i ke kti ke Jong Blei ke jing im Jong fi. Bapinum sngal tenat ban shiyo i bet tangi ke kti brio. Lani ke jing le ke do. Ye ke bor brio. Ye ke buram brio, ye ke jing stand brio, ke jing la brio. Naman ke kti ke Jong brio kalong limited, kalong tangkat tu kat ni. Henry ke kti Blei kalong unlimited kedai ka bom dan put. But habang ke kren sepang ke kti ke Jong Blei. Ngakwa bagani ke kti ke Jong Blei mendag singigal bangan ang kren. Bapinong try ngakwa nganyo i bagani ke kti ke jame kan kiner siya yeng jonga.
Kepada kekti beriu jengi kamla syuk ya kaban wanra ya ke cingkela ke yeng ke sem. Ada ingin duai bau Blei un kenal ke kekti ke jango syuk ke yeng jang pi. Balado Blei un kenal ke kekti ke jango syuk ke yeng ke jang pi mendan ke baru Blei. Kepalang ke beningkong adian ke pendegas. Kadan ke jing singau tro ya ke nega nongrem. Badai ni kata kau tapi pulih lagi kam tu ke apostol. Lesingan sepulih bini ke dekat sibit sedian. Ada tapi pulih ke jing duai ke jeng ke apostol ke banget hadian jeng ke pelikas. Apeng jeng ke jing jenjar, apeng jeng ke jing syak berngam, apeng ke jing syak peniap, apeng ke jing pensitam ben. Ke banget haga testament ke betumai. Kam tamagi kam tu ke apostol. Ki sngau tho ya ke jing shisha bala na pipuli ke kitab ki kam jo ki apostol ko nang besau na ke dekat ke ba arpu kundai ba lai po ka wai ke jing duai ke ki duai ke dai kyong try kner la ke kti ke jame na kwa mena ke sngi la pi shonga ke yeng ka bam idon lat cho de pi dan ke jaka ka bam idon lenti sho ke jing em jaupi. Lada pidana ke jaka ka ba pim sngau tojo kum lo pin le yo igini ke nongrem jagi banget age kam jagi apostol lagi paya prang ke jing jinjar prang ke jing penjitam ben ke jing duai jangki ke dai manang trangi kwa ngini o I age kti ke jame ba men kner biang barabau Blei kner lagi kti kadan ke ba crow namam dan bala ba wit age kti ke jong Blei. Yan pinifin ke Bible. Bahawa Blei umut ia kaban say no ia ke judgment Israel. Kabakat kum ke jing thok kiong kidan kum ar million tam. Bat temen bat rang ba bat kena bat kelung bat kentai bat chenrang. Syang merau pagari Egypt kumasau spat laipos nem tam. Barabau Blei ya kawai ke sengi umat ya kaban. Say no ini ke jat benrio barok nang taina Egypt. Hadian bau Blei wang yo Moses. Ngayok snow ya ke jing lenyar. Kejongki khon Israel. Pau Moses. Haka kitab Exodus kelenang ngebelai. Baruang yung Moses. Hapa ka to kalaw lenang ka baing. Baruang ini kiktin ngayon sngaw ka jing lenyar jang kikhon janga. Bat nga kwa ngan pelait no kikhon Israel na ka jing lang maraw. Pa yung Moses. Baulet pelait kikhon Israel. Baru Moses uyale uyakun baru Blei ai kitau ki bopon na maru bopli utip ye ke Egypt ula shong apa Egypt ula im Egypt de ki posnam baru tip ye ke jing dot not jong paro bat not setiap banlet baru ang try ngam sngau la banlet kat adu akapor ka bau Blei umot ban payu uong yo Blei ngau betlun. Kay kadau kada buyo iba ke Egypt kada ba kum no laban pelat ye khon Israel bon pa yo bon let Egypt yala diru pet yap na Egypt shong cheri klau balu jetro uktau kurim jang no Blei ye kren balu Moses ngasngot nat ba wanga kitab Exodus kalanang ka ba Henry na kadkhat ka beningkong. Uang ini kiktian anak kumtau try ulaang hau Moses. Minta men yo ibat bang kaiga bangan sele yo paro. Singap uang ini kiktian yo Moses. Naba daga kti ka badanbor un pelat no yaki. Bat daga kti ka badanbor un penmi no yaki nagari jangu. Nasngal tenat ikata kiktian.
Bau Blei wang ini kektian na bada kekti ke badan bor jonga. Ngan pelat no iki khun Israel. Bada kekti ke badan bor jonga ngan penmi no iki. Tahu dia Blei. Tahu dia Troy. Mdai Moses berpelat iki khun Israel negara Egypt. Moses usulat banyak keren ban lagi kamba haga ketiga jauh dak bor ke jauh Blei. Hendrai ubah pelat iki Israel negara Egypt. Mdai ke keti brio kadai ke keti Blei. Badai nak kita kedau ngekuangan keren ini ke por. Bau Blei Ukraine Moses. Uang dah ketiga badan bor kan say no iki. But pin pulina gani ke juga lenang ka Henryo. Pin pulina gani khat ka san. Kang ini ke ketian singap ngan pulia. Bat ngalayo ngauru ke jingot ki khon Israel. Ya ke baki Egypt ki bat aga jinglang merau. Bat ngalakin mau ya laga jutang. Nama kata tuang ki khon Israel. Ngalong mga u Jehovah. Bat ngan walam no ipina pa ka jing pensitam ki Egypt. Bat ngan pelat no ipina ka jing penlang merau jongki. Ngan sius ngap ay tektin. Ngan sius pa ipi. Daga sankti ka balakiner. Bat daga jing bishar bakraw ong Blei. Penan kam na kektian sales pa. Blei la deb yo ile pa iki ek na takadaw penan kam na kektian ngan sales pa ipi da kekti ke badan bar geja. Kektian sales pa kamat kabatiet no. Baru Blei udah tiet iki khon Israel say na Egypt daga bar kejang kekti ke man geja. Siya nga nang ifisway ke manginiyat sa kamat hagani ke NONGKREN. South Spotlight post nem ki siyang maraw. Blei uyo ki khon Israel. Udan ke jutang ke buya teberu Abraham. Baun sa pelat no iki na ke jinglang maraw. Muddur uparo bar ke Egypt. Ki ban benye ki le benye ki. Mdan brio, mdan Israel balaban mihi na Egypt. Bat nga kwangan ang ifiya gini kapar, mdan kti brio, balaban sayi ki kon Israel nagar Egypt, mdan Aaron, mdan Moses. Hendrai u Blei upen pau yala ka jang sankti ke badan bar. Sikintian nga kwangan ang ifiya gani ka par papinyo aman siyam. Lana pidat na gani ka par aga jaka jang ka jinglang maraw. Lana pidat na gani ka par aga jinglang maraw jang ka pop. Lana pidat na gani ka par aga jinglang maraw hagi brio. Lana pidan mentaga ski apre ke jinglang maraw haga addiction hagi jing melian besneu. But lana pidan na ka bakum ka no ka jing te maraw haga yeng ke sem ka javi haga dok ke kerdo haga pang ke crow kadai ke bar ka te maraw ke jing em javi haga ram ke sha hagi babon ke jing ban kiai ke jing em jangfi. Pila persang na ke brio. Bapin mi, bapin light na ke jing tem rao. Hare syangan ang ipi. Kum magi khun Israel kim laban mi hi dalade. Dan kami ke jang Blei. Aingo yu Blei. Mamentaga singi yu Blei un pen pau ke sang tiga badan bar. Saka yang jang pila na pinuat manang trying an yang judge ngan ko ngo ye kektian ke jamengan mi finu ila na pinuat man ngat ye kektian ke jang Blei u jo Blei was say Israel ar million tam un say piru nakato situation ga ba e baru nyala me fi shagari jang ke jingular dua ye ni ke par ba ni kektian kan yarap ipi Hait nga NONGKREN lut ye ketiga jang Blei na margadan sibun ba aga Bible. Ada nga kwangan penifi ye kani kektian.
Habau Blei ukner ialah gajang gekti. Ngakwangan ang ifi. Habau Blei ukner ialah gajang gekti. Ngasngaw tenat ia gani gektien. Ngan bo de gani gektien na kabenta jang pi. Habau Blei ukner ialah gajang gekti ke badan bor gajang. Ke Bible kong ki jat benrio jang ke pertai kinyo ia ke jing penim ke jang trai. Ngan pudi gani ke kitab Isaiah kal nang ke besan puar. Wang ke dekat ke besipau. Utrai ulalot lingkot. Ialah ke sangti ke bekot jango. Hakmat ki jat benrio baro. Ti ki bekot ke kendau baro kinyo ia ke jing penim u Blei jonga. Na habau Blei u slot lingkot ia ke ketiga manjo. Umang ia ke Israel. Nrewang ia ke jat benrio baro. Hai ke pertai. Kinyo ia ke jing penim jonga. Lani yang ang nak kiwe kentien. Kinyo ia nga bangadai unong penim. Fitip kat kum ke ketien ke jau Blei. Ke sangti ke badan bor ke jau Blei. Ke bau slight link hot jizien. Ke keren syapangu Jesus Christ. Kon jau Blei. Ubasyanga ke ketiga man ke jau ke kat jau Blei. Bat kat kum na ke Bible. Habau Blei Ukraina ke kitab Isaiah ke toko banga puli pi. Kalau nang ke besafu ar ke dekat ke besipau. Wang habanga slightly khod ke ketiga man jonga. Habanga peleran yo Jesus Christ. Habau ya ke jing syak slight lut ke jing em ke jang baro. Tat rong yo ke bapau. Keben yo de brio baro. Henry pimtip bau Blei uslait kumni yo Jesus Christ. Ndai bau mut ban penlek ran yo unrei ke jing temu jong Blei ke day. Bagi jat ben rio barok jang ke pertai kin yo ia ke jing pen im ke jong tuai. Habang ngekeren ni ke keti ke jong Blei. U Blei ulapan lupa iau Moses uang dah ke ketika manja ngan sius pa ia ki Israel na Egypt. Hang ni u Blei Ukraine kitab Isaiah ang habangan slight lingkot ia ke ketika janga. Ki jat penriu kini o ia ke jimpenem ke jong turai. Kerpat if you have been snel tho ia ke nega mot ayu. Kanega keren Jepang u Jesus Christ. Ubasya naga benta jang aba jang fi. Fitebe ama ke porbo Jesus sya sa narpna. Ladapin puli naga gospel ke jang Lucas ke nanga ba arpu sao. Naga dekat ke balaipo frado laipo kendai. Pinyo ikum no bala sa narpna yo Jesus. La sana rigi kti ke jango. La sana rigi kti ke jango. Halor ke ding fna. Ban habala penpai gini ketiga jauh try ke jauh ke senam. Ban ke dua ini kita ke sengi bau Blei un play pi ke jing yo Bapin yo gini ke ketiga jauh Blei ke bala penpai. La sam lagi prek nang na bom lo ternam bala sana lagi ding pna sedia na jerang komunang baman. Kadau baro kadai bau penpau hadukan no bau iet yang apa depi. Tapi syong menagi segi ke jaka kabamdan manu-manuru balaban iet jepi. Mdan manu-manuru balaban yarap ke jing em jong pi. Mdan manu-manuru balaban pelat jepi ke jing pang ke bitia pangsa ke jaka ke jong pi. Balai pemio gini ke keti ke bala sam ke jauh try ke bala dung nang ni do prek bat bala sedien bat bala jauh ke senam. Ayu Blei un penpau ke taman ke sengi pi.
Bapin yo iya ke sankti ke bakhoit ke jong Blei. Bau Blei slightly khoit ka but la sana ri ke kti ke jong Jesus Christ. Nagabentaban penem yang ba de pi. Dan mano balak ban map, ipim dan mano balak ban pelat, ipim dan niam dan rikhoi dan ke lu aga jigem japi. Kabalak ban yarap ipi, dai tangan ke kti kabala som ke jauh trai. Ban kerpat ipim na gesngi bapinio ini ke ktien. Baba ngekren ke kti ke jauh Blei. Ke kti gaman ke jauh Blei de Jesus Christ. Ngan peni finang ni nak ketien ke jong Blei shusho. Fiti baba Blei ukner la keti. Shaga jingim jong aba jong fi. Ka Bible kang ki chat pen rio baro kinyo ia ke jing penem ke jong try. Na khmilen tiba sa sisen pat ke pertai baro away. Kan yo ibiang ia ke jing penem ke jong try. Keren pigi badana yang sam. Filapindai nakano ke jingat, nakano ke niam, nakano ke jaka. Kan mau try ulah slightly khot je lagi ketiga badan bor ke jango. Lapidana ke jaka ke bafim tip shino ban late ailat yo Blei ke ketiga jango kan betin film na gisngi. Bafin yo one show try babun ya lami pi shikalan tiga badai. Nga ang note nang ni habang kren ke ketien ke jong Blei. Ngan penifi na ke Bible katukan ni ke jing dai ke ketiga jong try. La slemba ngan ong biang kita ke ketien. La slemba ngila persyang na ke keti brio. La slemba ki brio ngila persyang ke bani rap ipi. Ngam nyo penye ke jing rap jong ki para brio. Harikin mau ke jingkner jong ki para brio tang da ke keti brio. Kalong tang kendiat ke jingla. Harai ke keti ke jong Blei ke dan bori ke ban pelat ke jing im jong fi. Dua ye ke ni ke por bo Blei en Blei ki khmat jong ke jing snel to jong ke jing yo jong fi. Fitim neam ngayo ke ni ke wai ke jing shisha. Babo Blei Ukren bora ke ni ke Bible ke keti ke jong o. Ngayon bau Blei kunel ke ketiga jango. Mdan balaban pensange yo. Mdan mano balaban pensange yo Blei bau kunel ke keti. Taga daw yang nang ni ban keren ni ketiga jong Blei na mga kwa ngayon ya ke ketiga jong Blei ya ke riba ke jat ben rio. Ngakwa ngayon bau Blei unek ke bekraw menta. Hagi brio ke banget shishay ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ngakin mau ke Paul ke jong Jeremiah. Sengap ngan puli ke kitab Jeremiah. Kalenang ke balai puar. Min bau Jeremiah udah naga jaka ke bau ong. Try ngamla ngan tiet ye ke jaka nama ke he. Uong yo Jeremiah kalenang ke balai puar. Saya ke kat to. Ai baki brio ki badai ban to. Kinshim kat yo barok un to. Ya ke kat to jaga. Baru Jeremiah usupet usuang. Pada dia nu Blei ule ke kamba. Baula ban to ya ke ni ke lingka. Ndala dep ye gani gala nanga balai pu arpi puli ke khat ke bakhat nyau. Ketien ke jong Blei ke keren bau Jeremiah udua khmat jong Blei. Hadien bola dep tiet bola IT ke kat tho jaka. Ngan puli na gala nanga balai pu ar khat bakhat riwang. Ti ondang ala IT ke kat tiet au barok ukun ni raya. Ngala dua au try ngada ong. Kadang ke jing dua ke jong Jeremiah. Ngakwaro pin dua ke jing dua. Tapi dalam kerja kau berpemila bani yo shui ke jingem. Ayu Blei lagi kamba menagi ski. Balabu Jeremiah dua ikhmat jong Blei wang atrai u Blei. Hakmi melatau ya ke benang med ke kendau. Daka borba jame. Bat daka sangti ke balak kiner jame.
Dan kabamla bat me. Trying to do I bamen knere lagi kti Jeremiah. Baba me knere lagi kti dan kabamla bat me. Ngadan ke jingat ya gadok nut jonga. Ngadan jing yo iru ana kini ke par NONGKREN. Bala dan preng jong fi kini ke par pidan ke jaka ke be. Kapa pimla shuban pin bat ya kata ke jaka jong fi. Bala pim duai menong try a Blei jonga. Meu Blei betau ke beneng ke kendau. But daga ketiga bala kner jome. Dan kanuga bamla bat metrai. Finyo Blei ula ban jubab ia ketuga jing jongfi. Ngadan ke jing sngau tu akan ikapar ke NONGKREN. Ngayo nang ni haga jing yo ke bakin jamin sim. Dan preng jongfi fidan ke jing pangkit ni bat fidan mau. Hapo jongfi. Bala pidan mau apa bila lej sumar ke jing so kawan bat kala penuit lut ke jing jongfi. Bala pim ngat mana ke sngibo Blei kenal ke kti ke jing jongfi. Bakat ba pidang ngat ke ktir mana ke sngi penyo ndabo Blei kenal syaga met jongfi ketuga mau kan kan mi shabar kan kot ketuga jing pang kan pet ladau Blei kenal ke kti ke jing jongfi. Ngayo bala da pingat mana ke sngi kan jaga kamba. Balai pim ngat ya no jat jing pang haga met jong pim na ge sngi banang try a Blei jonga ngat bala da meknel ge tim dan ga bamla bat me ong Jeremiah try haba meknel ge ktiga jame dan ka weiru ka bamla bat me na sngo bram yo Blei haba ngayo ge ne ge khat bo Jeremiah duai ong try bat da ge sang tiga bala kner jame dan kabamla bat me. No duai Jeremiah kata kektien. Agak lenang ke belai puar. Tapi pulih nak kektien ke jong Blei dekat ke bar san arbun riu. Sengap wang ini kektien. Temela ong hanga atrai Blei. Tiet mame ini ke lengka daga tingka bat khat kisaki. Ia ke nong ba bela aina nak kektiki kaldi. Anakum tak kalawan kektien utrai Jeremiah ke badang. Pipuli ada urkhat ke bar punya wang. Hakmi ngalong utrai Blei ke do baro. Dan kabamla bat nga. Teng kum gibriu ngi klet banyo ke ketiga jong Blei. Teng ngi klemyo ke jing krau jong Blei. Teng yo ipen ban ke jing krau jong ke ketibriu. Bible ka angkor dit yo tao ba shania agak sang tibrio. Andrei suk utao ba shania hau Blei. Teng iklet ban yo ibo Blei de bala ban say gibrio na jaka ka bam dan lan. Un say na ICU. Un say na pagtu ka ventilator ka bala kut ban ai minsia mefi. Un say gibrio na jaka ka bam dan lan. Lada pinang ban tuai benong try kenal lagi ketiga jam try. Tuai bo Blei si pat unle ini ke kamba. Babo Blei kenal lagi ketim dan menu balak ban yang khmat jam Blei. New Blei de bakrau. Pite buang kumno ke kitab Isaiah kal nang ke besaupo. Lapin puli kitab Isaiah kal nang ke besaupo. Ngacai sengau tenat egen khat ke bakhat arwang. Ubala tau yaki hakil ubala tau yaki ubala tau yaki hakiling hok ti jong bat bala tau yaga beneng daga batada bat bala tap yaga daumet ke kendau haga perha bat bala tau yaki lomba daga man yaki lomret daga tarajur Blei yang NONGKREN lembau prophet Isaiah. Wang ini kitin bat no pin penyesuriam yang aong Blei. Bat no pin penyesuriam.
Wat iki jaga duriau ngatau agaling hokti. Udan gikti bekrau Blei. Lada ulaban tau iki jaga duriau agaling hokti. Lada piwan shono Blei pinom lele ulaban riban ra epi. Nakanoga besneo ban ya dai ke jing jafi. Upaya ke beneng ang Bible sudah. Teng-teng nangi keren ya Blei, teng-teng nangi pet yu Jisu. Hakapor bau dan nangi pertai bagi ya leben, bagi ya mut melen temau, bagi ya sanar pernah, bagi ya sempat, bagi ya bishar ki beriu yu. Kim shim tip bau dayu nang bishar, kim shim tip baka bagi sengikin hap yang khmat jong u, bagi hap al jubab, bat hagi nangi por ki ya bishar nama Blei. Uan sini pertai la nyon yu la penle ben yu, la le lur ki eke baro. Kadau kadai bau syak nang ban siu spa ingi, nreikin mau ngakuang anong ifi hagi nangi por. Ngakwa ba pintip bau Blei deu ba krau palat uba pimla ban le kumta. Tapi puli lut ini nang ba sa pono do khat ar u Blei wang ini kitien we Blei lam men sim try lan ni bulang nong sla jong ubu hikayu ngas ngot nat buang ga khat ba khat san hak khmi gi jat ben riu kilong tangkum shi jaw hau kium bala nyau kum ga phiet ga tarajur u kit no dol nang kum ga ek ga ret e fi na fi puli lut ga ni khmat jong Blei wat ga ni ga jing dan brio ta nyau bilion tam ga brio kita ga pertai khmat jong Blei ga lang tang u phiet ga tarajur. Tare Blei. Ngai lap ye pi me ta singi yo Blei. O bahaba ukne la ga ktiga jango. Mdan paro. Haba ukne la ga ktiga jango mdan duria besao balaban wit. Haba ukne la ga kti mdan maus yang balaban yang khmat jo Blei kan mi umbet. Bana bo Blei ukne la ga kti ar million tam usai ki. Haga shime. Tare Blei. Ngakwa finyo iya ga ketiga jang Blei. Kani ga jingkeren ga banga keren shafi mina ga singi ga dai ga badan kam. Ngakwa banga niyo iya bau Blei pen pau biang la ga jang ga sankti. Ngayo iya ga jat beri Israel. Tangan puli fi kindiat na ga kitab jingken. Kasingan ang penjerang shoy ga niyan raingan shipini fi kindiat. Kapor bo Moses u yalam ki khon Israel ar million tam. Paye ge jaka kabagi khon Israel ki knyum yo Blei ba yo Moses. Berga Bible ko ini ki kitien. Ki pan na Moses kilangia ya gamana. Ber ki kwa banio daga do. Kikin mau piang ia ga do bari ki khiu do bedana Egypt. Kikin mau piang ki muslim muslai gitu ki jur ki bedana Egypt. Ki nyau ben ia ga mana ka ba kodor ka ba ki yo no Blei. Blei umur ban pendam ni ga jat pen rion re Moses u yang ban side. Man ngai ngo yo Blei ga jinglong jong Moses. Renda haba ki khon Israel ki pan do no Moses. Baki dia yam nakawai ka dara, shakawai ka dara, nakawai ka tribe junkie, shakawai pa ka tribe. Kumu brio Moses udana ka jaka ka ba palat. Mano Moses uduai show Blei wang balay mepen janjar yang akum ne. Ngapun mga aya kini brio. Teng-teng i bakla i gane bangi klem ailat i ga jing jingi shaga ktiga jong Blei. Ni kit hi bangi ra hi bangi le hi teng-teng dan ki brio gi bakit hi halade. Moses rupa yang ne perkhat bau kit hi mau. Baru duai de ga jing duai ka bapen snasi wa yo Blei. Baru da kerpat yo Blei wala da me shame ga jing isnai shishim no ingana gane ga pertai. Nama ngamla kit kat gani ga jing jinjar. Blei wang yo Moses. Jin nyau pongot ki brio ki rangba ki badan buram naga jat beri Israel. Walu Blei kuren yo Moses. Wang igini kiktian ngan ai do iki. Mdei tang shisngi lemne asngi lemne sansngi lemne shifosngi. Lemne tang shibnai ndrei baro shis
kisngi ki benai habagana mi no na tliu khmut jongki hado begina sngo jeli ka namar kila nyeu ben yo try ubadana preng jongki fiu Blei de bala benai do bandau Blei wang Moses bale mek nyuminga metharai ngamla ban ai do yekini ki ar million ki khon Israel Snot yo Moses wang gini giktien on peniap no ne yeki kinhun lang berat igi masih begini kedang on lumlang yeki dok kha duria baro neki ga ban pen kedang yeki kuliyo Blei wang lada memut ben ai do ne ki kunsel kemut baro kan lang berat baro ke blanka baro ke merat on peniap lut apa ke riklau mereka dok kha duria baro kha simno baro kha ai no gini ki ar million Moses uyo ide ge bor brio uyo ide ge kti brio Shangan ong fi ke jubab jong Blei ge be day be ge NONGKREN Blei jubab yo Moses ge lanang ge khat way jong ge kitab jingken ge de khat ge ba ar polai uang tiu try ula ong how Moses la pelingkat ne ye ge kti ge jong try Minta menyo iya gekhtien jong akan jalong hamene Bagekhtien ka mga kwangan krana ka nga par gede. What? Num pelingkot iya gekhti ka jong Blei ha jing jong fi. What pelingkot iya gekhti ka jong Blei. Kani gekhtien ka ba ang what pelingkot iya gekhti ka jong Blei gede. Gekhtien ka ba kraw palat aga jing gede jing ibar ka jing If you pay the bor brio jong vita lakut. But teng ni shet pay but ni limit you Blei ni bopot you Blei ni pelingkot you Blei. Dagi jing ja saudang dagi jing long jingi. But ngim yo I ga jing kraw jong jing long jong Blei. Baru Blei yang ni wa Moses me khnyo me linyar me kren kum ni nga me mot bangamla hato me pelingkot e ga kti ga jonga me la men pelingkot e ga kti ga jonga ong Blei. Udah ong ring ni kitien minta ke sngi men yo I kan long ne me ke ege mga ong fiu Blei la no Blei pen mi I kis yar ha ke riklau ka Bible ko ong ki dia ba ma do bagi da mi na ke tliu khmut baru Blei besar ke shisngi igi kon Israel pen mi I ke yar na keleng u Blei la tangin bopot yo no Blei bangi shakri Tengin yo ibo no Blei de bekrau palat lagi jing ko jingi. Ngakwangan ang fila dengan kren ini kti ke jong Blei ke krau palat. Kadan coming ibang in snil top men tage sngi. Fitip kidan ki iki bepelengkat ke kti ke jong Blei. Kau iki bepelengkat ke kti ke jong Blei ke de pop. Mana pipuli na Bible ke kitab Isaiah ko na ko san pukundai na ka khat ke bening kong ke ktien ke jong Blei kong hato ong Blei ke ni ktien wang ia ke kti ke jong try shimla pelingkat kat bakanom la ia ka ban penem tangan puli fi na ka ni lanang ka san pukundai jong ke kitab Isaiah wang akhmi ia ke kti try shimla pelingkat kat ba kamla ban penem lemne ke skor jong uga bakhia kat ba kamla ban yo Handrai ki jingba mahak jong pi ki la pen yakhlat no preng jong pi baru Blei jong pi ki pop jong pi ki la ka ki khmat jong una pi kat ba un sngow na kwa mena ki sngi kat bangarang yang kren na ni ka jaka bala pi kwa ba Blei un kene la ki khti ki jong usha ki yang jong pi Blei wang mshim la pelengkat ki khti ki jonga Lei baleng amla ban kene de na magadan ga bawit bagata ga pop. Baru Blei ula pelong ke ketiga man jong uga balang Jesus Christ ban slightly khot ban ga snam jong on map ga pop but la pi pai show Blei but people like lo jela de banang try nga kwangan pai shme. Finyo you Blei kene la ga ketiga ga yeng jong pi ban juba ban penem ban pelait ban ker pen kia ban ker khui ga jing em ga jong pi la da pi ai la ga ketiga jong Blei. Fitip ke ketiga jong Blei ha ke Bible ke dan shibon. Nga kin mau ha ke wei ke por. Lesingan puli ke ni ke por nam ta jong fi. Nga kin mau ke ni na ke kitab Daniel. Baka dan ke por ke ni ke kitab Daniel ke nang ke besan.
Bahadian bau Nebukadnezar. Ketin ke Jong Blei ke keren bau Blei. Lahi kayu Nebukadnezar ukelaga bamut bat uyok biang. Ia ke jing lang siem. Umi ukon jango bekertang Belshazzar. Anu brio pelang ke jing kawai. Shimi ki kiu ki bekentang na ke judgment Israel. Kitiar ki bekentang na ke temple. Wan ra iki ban te na ke kiat ban le ki kam sneo. Udah keren sarong klempen red ila de khmat Jong Blei. Bible kong ke lenang ke besan kitab Daniel. Naga khat ke belaingan pule anakum tagi la wala mi te ki kiu siar. Ye ke bela shimno na ke temple ke yeng Blei ke ba Jerusalem. Baru siya magirang ba jo ki tengah jong ki tengah kliar jo ki le di da kita. Ki le di wan ki le ro ki Blei ki ba ksiar da rupa da nong do nar da dieng ba do mau. Banda ki le ben Blei ba ki sedang ke ban keren persyawa dia Blei. The Bible kong ke khat ke besan. Hakatai ke por kalami pau ke shinriati ke jong brio. Wala kong ne ke shinriati jong brio ko bamut kadur jong ke shinriati kalong kadur jong ke shinriati jong brio. Bat kila tho mar persya ke diem penyang syarak alor ke astor ke kenro ke yeng siem baru siem mula yo i kita ke benta ke ketiga bala tho ana kum ta ke khmat usim ke la kelabak bagi jing perkhat jong ke la penkus layu bat ki mat ke singka jong ke la ki bagi khosi jong ke la tengkho ngakwa nganong pi la da piat bat pi le persya yo Blei pi yo i ke ni sngi ke brio ki ben Blei ki le persya yo Blei le ke bala persya ke man ke Jong Blei kan sapai ke por bau Blei un ke ketiga jauh, banabaun top yang sejisian, hakikin roh jauh ke jing jingi, pinyo kanan ke jing kenyo kumba kenyo Belshazzar. Banabaun Blei kunela ke ketiga ke ban top, pinda long siem ru, pin pai ke jaka ke ba pin kenyo ri. Banabaun Bible kong daw yo ke ketiga ke top ke kenro, sengau top. Ay ngoy Blei la khat yo Daniel. Baru Daniel batai wang khat ke bar pusau. Nama kita la pha no ikata ke benta ke kti na khmat jong u bat la tho ini ke jing tho. Tiga no ke jing tho ke baong mene tekel ufasin. Kani ke ke jing batai jong ka meni u Blei la ken ye ke hima jame bala penwa ye ka. Tekel la thau ye me ke tara jor bala shamba me duna. Peres la penya bentai ke hima jame bala IT ye ka haki mit bare ke Persya. Hakita kemit Belshazzar ngani tu ibu Belshazzar ulah hukum ia kaban kentiu yo Daniel si kekerdan ke bakhamat jerong hake hima ke jauh ban hakita kemit la peniap yo Belshazzar ban ngadwai bo Blei un peni fi benage sngi tanginom ap bo Blei un tho de kti persya ifi kat bo dang kner la kti ia kaban pen emifi. Wat let duai bapin pai ke jaka bapin up bo Blei un tho da ke kti persya ke yeng jopi persya ke jing em jopi persya ke jing ya lenti jopi wat let up ke ta bo Blei ke dau persya ba bo un tho ke kti persya fi kat bo Jisu menta ke sngi udang kene la ke kti bat udang kedop fi bala da pinwan pai jo trai un kene la ke kti bat udang kedop fi yakin mau men balawan ra ke kentai ke beklim ke gospel ke jong Yohanes ke nang bopra bread yu udah ki reuniam la bread ya ka de ki reuniam khmat jong Jisu bagi angkat kum ke kitab jong Moses de ben lentem mawika na kwa finyo i gene u Jisu sai la ke shinriati baru tho ke kendau mandau yang na ke kendau wang unono bamdan pop ton lentem mau ngam tip utho ayu retang bakadan ke jingmat bau Jisu sai la shinriati sa sisian utho nanu benang ke ju ke ketiga betho ke kenro ke jong ni Belshazzar berke ju ke ketiga betho apa madan bahagia tu ke por Blei utho persya yo Belshazzar. Andai mentau Jisu tho apa ke tu ke mau apa ke temple. Khmat jong ye Farisi bagi brio bara. Utho ye ke jing map ke jong try.
Ngadwai mena ke singi kat bau Blei udang thok. Ia ke jing thok jong ke jing map vid ke jing iit ke jong Blei. Bale pim pai show try. Kat bakada klempat mi ke kti ke balong persyak ban thok ifi. Dwai ke ni ke por bau Blei. Kat manganang keren nang ni ke jaka. Kerpat ifi bapinong pelengkat ke kti ke jong Blei. Pai show Blei IT la ke jong ke jing im. Ngayon ibaw Jeremiah wang o Isaiah wang ki kam jeng apostol la bagi dua on try kene la gakti ya ka bamene ke kamba ngaro mata ke singa kwangan dua ibaw Blei un pat kene ke gakti jeng jeng bishar hare kene ke gakti jeng jeng isnai ba gakti kaman jeng jeng isnai ke jeng Blei la da fi dua mena ke singi bla pingat kan wan gani gakti kan pen kia ifi kan pelat ifi kan map ifi un say pina ke jaka jong jing shate mrao baru ni ala me fi ke jaka jong jing light dot ngan dua ye fi ke ni ke por but ngan nget bo Blei le ke kamba tang ini dua but fi ha ke ni ke por na dan pleng jong fi shang ni bi snap ini ke ktien ke jong Blei ngakren ke ni ke por je pang ke kti ke jong Blei but ha ke ni ke por ha shwai ke bangan dua ngak ngan ong fi Bale pim nget bo Blei un kta ifi la ka jong kti. Ba pin pai show Blei de ka dot not baro. Bale pidan ke jing pang Blei pin kia la pidan ke jing el Blei polite. La pidan ke no ka bam pim tip show ban le kum no Blei un kat igi duria bu sao. Nam ta jong fi. Trying a young ni Blei nam ta ni ke brio ke pidan ke jaka ke bagi dan kam ban yo I. Ya ke kti ke besbun ke jame. Begini yo igen try ba met ho om persai ki. Harap met ho ik ktien jang jing map ek jame. But a Blei kat bakadang degen ni ke por me kwa ban kner chiki a Blei. Dan preng jang ki bede ban pai shme ban no ik to ke jing long barim bara. Ban ke twai me ke sngi bede ke snam ke jame man map ik ya bagi wan pai. I men tho de ke snam ke jame shi ke jing im jang ki. Baki bara ke bor jing dum ke nam la ban kta shu ik jing im jang ki. Dwai ker pang rup mentagi singa Blei nam tagi tugi bapang. Trying ala kren ke ni badan ki bapang kit ni ki badan ke jing pang ke mau ke met jangki. Kan ke kerten ke jang ujisu. Dwai ke no ke jing pang ke paralyzed bara Blei ke ba yap ke kti ke jat ke ba yap bara Blei nga kren ba men knela ke kti jang ke jing pen kia. Ngani yo i ke jubab ken try ke ni ke por. Dwai ker pang rup Blei la dan preng jangki ki badan ke jaka jang ke jing e. Kapam dan shubala ban yarab ai ki ni i ke kti ke jame. Men sei ki na ke bakum ke ta ke jing long. Men yala me ki shi ke jaka jang ke jing ker khu. Trying it ngai de Blei. Ai kan empat pau ke kti jang ke jing bitar ke jame. Me tho ne ke kti jang ke jing bitar. Re kupa Blei be e kat ba medang tho ne ke kti jang ke jing map e. Try pelong ni ke brio begin pai shame a Blei. Medang ngai a Blei ke ni ke sim pen emiki ha bagi pai shame. Ini dia kesingi ke mepen kia mepelait melek ke kamba Blei. Trying a islet shame ke buram ke jingo but ke jingero. Hage kerteng ke dong jisungi duai. Amen but. Amen. O Blei un ker kui fia ke ni ke por. Ke kwa bapin ngai ye ke ege bang kren. But ban duai bo Blei un kenela ke ktishe fi. Bapin yo mat ye ke ta ke jing pen em ke beshisha. Bapin yo ibo Blei de bala. Ia ban pelong ke jing im jong fi ke jing ker khu sa shi sen pat ku Blei shibon u Blei un ker khu ifi